Isaya mrengo wa 10 shauri yao au matungao sheria zisizo za haki na au mandikao amri za kuoneratu shauri yao au malafisao akia na kutahendera haki yatsoikaiza atwangu madhulumuo magungu na kuaiyira anakia vidze mundahendadze siku ya bangizwa akili wakati wanongwanongwa kundiho kudza kula kure vidze mundachimbirira hane amwavize nawo ushaha wenu mundawikahi mundahalwa mateka hedu mufe hamwenga na ao mandiolagwa ela hata hamwenga na gagogosi koreze kazi ndagoma andakalachera dzegolo za mkonowe shauriyo Ashuru mdata wa koro zangu uwe bwiriraye njagoma na hasira za kwangu ndamuhuma ripige taifa risiro mgoha mlungu ndamlagiza apigao manichukizao ahoke vitu jao na jogejogere torove sangirani ila vizho sivyo azajo kuhenda bule yeng'wenye maana kaisa moyowe adzapanga angamize ahende mataifa manji gasikaleko kaheri kwani anamba samba abo mwangu avi haosi ni atawali vidze yokalino kafipigire here karikemishi na yo hamati samba faipiga here aripadi na Samaria nayo fukipiga here Damesi kwa mkono wangu nazihala tawali za vizuka tawali zilizo vizukaje vidzashinda ja Jerusalemu na Samaria nindaihendera Jerusalemu na vizukaje here nirishoihendera Samaria na vizukaje vikara Bwana ndiho kala adza marigiza kazi yeyose dzulu za murima wa Sayuni na dzulu za Jerusalemu andamba nindamwadhibu mtawali wa Ashuru kwa kiburi na kudzionya kwa kwakwe kwani anaamba vivi nidzahenda kwa nguvu zangu na kwa ulachu wangu mwenye maana ni mlacho nidzahala tsi za mataifa na kwahoka mali zao nidzashinda na umakele siyo kaiza vizhaenzi dhaviria warizho ahendazho shujaa here mtu afikiriazho kitsunji ndo mkono wangu rizhofikiria ushaha wa mataifa here mtu akunzumanyazho maji garigori chwa kitsunjini ndizho nikunzumanyazho mataifa gose kahana ariyebabarika hedu kukokoreka vidze tsoka rinadima kudzionya mbere za iye ritsangiraye hedu mshumeno nadima kudzilika mbere za iye autsinziraye ni here mudhata kumtukusa iye adziyobwirira hedu bakora kumwanula iye ariye nsimuhi kwa vizho Bwana wa majeshi andahenda shikarie madzio henda mwiri magwirweni ukongo wa nyerenyere na hariho nguma ya kwakwe andahaocha na moho mlangaza wa Israeli yani mwiri wao andakala moho nawo undaocha shuru tikitiki Yeremia na mihega kululu kwa siku mwenga undaocha matsakage ganguma na mindaye midzo undaocha mwiri wa na roho vindakala hereza viriahu mgongo ao ndashu mihiatsakaye indio sala indakala michache hata muhona dima kuitala lai siku hiyo Israeli mario sala yani atu anyumba ya Jacobu mario thia kama ndakuluhira rotaifa ririro apiga ela mandamkuluhira Bwana mweri wa Israeli pajeri atu anyumba ya Jacobu mandio sala mandamuyira mlungu mwenye nguvu kwani idzaho atuo hewe Israeli ni anjere mtsanga wa pwani ni ariahu mandio sala atundo mandio uya panongwanongwa kudza ipakare nako kundahendeka pahachi kwani Bwana wa majeshi andanonga tsi yose here arishopanga kwa visho Bwana wa majeshi anamavivi henwi atu wangu mkalao Sayuni msiagohe Ashuru idzaho manda mpiga midhata na njogoma here mrizho muhenda amisiri maana koro zangu dzulu zenu zindagoma sikapendi na zindagalukirao zianongenonge na Bwana wa majeshi andapiga kikoto dzaviria warizho apiga Midiani hehi
na mwamba wa Herobu wakati wa Gideoni andanula mudhatawe juru za bahari za virari shohenda Misiri. Kidza siku hiyo mzigo ariwo mubagaza nindawusa na nira yao iriyo singoni mwenu indanongwanongwa pakukala mudzahenda mwiri zhomu mudzafika Ayati Manakira na Migorini maika vitu zhao Mikimashi Manakira kivukoni na kupiga kambi Geba atwarama manavino ni mwiri atwa Gibea wao ano Sauli manachimbira piga lonzo hewe msichana wa Galimu sirikiza hewe Laisha shauriyo hewe Anathoni mkia atwa Amadimena manachimbira na atwa Gebimu manathisha maroho gao vivirero mandapiga kambi Nobu mandatukusira ngumi murima wa Sayuni uriwo ni murima wa Jerusalemu lola Bwana wa majeshi andatosa vitai kwa nguvu za kwagosha mihimire indabagwa andaritema tsaka kwa kuhumira tsoka Lebanoni ndagwa kwa mkono wa iye mwenye nguvu.